Itu ya cheva ne yikumbilile utui umwe wodini ya mwingi ya kati itina mutumia umwe kutemanga muka wake na kweyumia thayu kwanzia ya kunywa ndawa utukoni wa kuamukia omunde akikithia mauvoa Joshua Ngui ulani munini wa Kivu wa sublocation ya Etiko wodini e nuwetie kana meya a eli ni yosiwe na yatwa wa nyumbani ya kusuvia meya kusi vitalini wa mwingi level 4 Lina Musangi na mauvo ni kiko chako makivala mundume ukwe sito munyoki kavisi muwaye muka wake kwanzia kumutamanga na kivanga utukuni wa kuamukia suo. Feel heartbroken because of the death of my mom. She's been a pillar. She has really brought up us well. And today, as she is lying there, just pray for us. Our family, the relationship has not been well between her and dad. Recently, dad was captured and put to jail for a month, and he came out, and this is the result. Zana mutia na adi Mombasa. Adi kala Mombasa, sita kwa kataba akibu, maskulu, kizangazi. Aka kuna maundu maingi balua nikanisa nisisome na yeye asomile sana cha kwata kabutu balua na sana siambiwa manda mbuzi kwetu na tulombe mume yu ambia kwete kawo wakutinda kwenda muvua ibinde kino tuna mukwani na kwatitwa mvuite na mutamana kiwanga bakoko Dokas Kisioni mwaitu wakuwa katikati na ula mutoi kana village elda utoini wa Etiko wodini ya moini mwingia kati na valaiti na wake kutamangwa na kutua ni thayu mume wake oneyu waye kwanzia ya kunywa sumu. Tukuwa tu ya kunuki monone kigo cha sita witu untimely death tina wawana mume wake tulu kutumia vanga nuithi time tishia matuko mengi omwaka ni mama wake ndano no kitakala no ndo mwa masiana na try intervene, then the matter was found before court na baadaye ya uma nikiko kina ukuna muno kwimusi uu na vala munyoki okuwa totaweki wembene vindani yemwe kumana na kithito cha kwenda kumumia thayo muka wake utaundu andu mamusime kuelesia patoneka mundu atha no nene akuwa ekane kuwa kila elita ndu sisters no ana kitio no kemba nenge report terms nzio si abort with the mundu ondini probably could have saved her life. Ameenda, dadangu ameenda na sisi tuko chini kama familia ya Kimwele. Yonengane board ni ambaye kuchunguza inenge board yu nondo ono okethie kolokoloni ndio kitendo kiki natendeka nondo mama ni very hard working lady na naina mali yake mbingi muno asiyani matiasi na monza ile susuita nikimeto na ukona monene kumana na kutuwania Simonze kwanzia ya kumakieta itatena bina kusisia kiini cha undono nekwithia nikindu kitele miliendo wa na netwezi ukethia nikindu kikwendea netuse mathayo angi maingi ndo twisi atindania ma mundono ukona ugaie kibichake kwanzia ya unyama mutembono utu ya sia serikali yetu kwa atelele ki uchunguzi na ningi nutie asiasi ni matie siana usiona ina siana sibika itano si school na yusi asiatu asitena asiai kuone asia no usio ingetoka kule serikali withi ni atuthethe asia kuma vawo dini ya mwingia katengo report ya vlingwa mauvo ni Lina Musangi.